Sizlerdi oyunca Japondordun mastitni tekshirish bo'yicha metodni sizlarga ko'rsatib o'tib жатабыз. Mana bu yerda birinchi dezinfeksiya olib tozamat, dezinfeksiya. Spirt bilan. Cara aldı. Mana bu yerda atayin plastik o'tayotganday idish har bir emchakdan sahanın aldığında sağlığı alınat. Dört emçeğinin onun dört gözüne sağlığı alınat. Koşatıp koşan o zaman. Geri böyle koşun. Sağlığı alınat. İzleri var özünün. Kança. Aşamayın çineler. Kalganın izlerinden al. Ha, özleri oşan normaga turqulap ketdi. Ya ağır kötü. Endi degene meni qo'shib o'tadi. Atay neme mastikka rastor var özünün. 2 milligram qo'shib. Har birine. Har birine. Bu yerda o'qitayotgan, ko'rsatayotgan kinashtasan, sensei Azamat deb vrach. Bilan shakirti kinashtasan. Rastorni qo'shib o'tadi. Chayqab turib Светінен анан клейкасынан дейініп та. Масеті. Плюс. Вторая плюс-минус. Третий плюс-минус. Четвертый тоже плюс. 2 плюса. Теперь у нас Валерия Сан көрсөтөт. Har bir uyga атын, анан har bir emchek боюнча берилет экен. Мисалы плюс, минус. Плюс это положительный, да, Валерий Сан? Наличие массет имеется. Не прям совсем. А плюс-минус? Плюс-минус спорта, нужно проверить еще, может быть, еще проверить. Недельку, да. А вот это 2 плюса или что там? 2 плюса, но это скорее всего, есть, да? Но все равно требуется. А минус это нету? Минус, да, это отрицательный. Вот так, шундай кылып туруп анализ болот экен мастит. Анан ушунун негизинде маститти баары текшерилип бүткөндөн кийин анализ башталат экен. Ар бир уйдукка текшерилет. Эмне үчүн оң эле эмчеги ооруйт баардыгы, эмне үчүн сол эмчеги дайылный аппараттан кетип атабы же сагандан кетип атабы. Ушундай метод экен.